حالت ورن پاقش کرن. بگومان جبومه و جبو زاروکان ویتامینا دی جی گلک مهمه کو تندرستی ما خورد که ما باش که و هر وکی دن نهیله کو ام نخوش بکبن. حوال این مجید سر بی لیکولین کرن و چون سپوره که دوچند دکتر بریز عثمان توکتاش پرسین کو ویجی در حق ویتامینا دی ده آگاهیم برفرح جترته کردی را نرخاندن و تایبتی جی دوی ام چوا تاو بگرن د کیجان دم سال ده بخون همو هرگلی جی دوی نوچه آمده کرم کن. حالا که ماسیام ده ویتامین لوی گلی می مملکت می موشه و دو آنو دلوی ضعفه. امر ده ویتامینی که ماسیویه. بنابرای genelde ده ویتامین کم ده جار جار در خوابی evde vitamin giderilmişti. Kemasya vitamina D tiştekî piçûknîne û ji bo tenduristiya însanan zehf muhîm e. Heke meriv tevdîran negire û midaxele neke dibe sedema gelek nexweşiyan. Zina da hestî insan pir zayıf ve hatta wê wisa derbas ve pir bike hestî wê bi xwe bişkî. Hatta hinek nexweşîn hene tê wê demê. İca nexweşîn berwî jî hestî insan zayıf wê çawa ve çokê wî, pişta wî, stiyê wî, milê insan wê pir bêşî. İca zariya da çi dibe eger ku kêmasiya D vîtamînê zarûka da bû hestiyê wan wê pir zayıf bibe wê şeklê çokê wê piyê wê xerab bibe. Ji bo însan nexweş nekevin, divê xwarinên vîtamîna D'yê dihewînin bixwin û divê derkevin berdavê. Zerka hêkê tê da hey, masiyê birûn di wî da hey, dûra karok, di karok da hey D vîtamînê. D vîtamînê pir xwarin da kêm e. Îca em D vîtamînê çawa hiltînin? D vîtamînê bi tavê hiltînin. Ji serê sibê heta piştî nîvro tav ji bo vîtamîna D gelekî baş e. Özellikle serê şeveqê bira milê xwe, çokê xwe, çîşkî vekin ber tavê bimînin. اولی خلق وقتی خل پارک و باغچه هم در باست که لینها ناوند دانوستندنی جی گرتی در باست که ابجی سدمه که ماسیا ویتامینا دیه ام پر لهندرد خرتن فقط او انسان چواد که demek ki via حسیانه او دچن برتاوی چیشی دسکنه وصل خورج ساعت کی نیف ساعت کی وصل برتاوی دسن د ویتامینی وصل سنت چید بدن وانده Vitamina D çi qas saf be, bedena me jî li dijî nexweşiyan ew qas xurt dibe. Ev jî giringiya vê vîtamînê dîsa radixe ber çavan.